Vidjet ćemo kako budem s vremenom. A majko draga, ovog glupog rajdera. Znači bukvalno motor ga dokačio i... I pozdrav svima ljudi, ja sam Stefan, a vi gledate novu epizodu GTA San Andreasa na mom kanalu. Danas krećemo gdje smo stali. Znači, prešli smo samo prvu misiju u prošloj epizodi. Sad idemo kod rajdera, znači sad ja mislim ono šišanje da je. I onda, evo sad Svit nas zove da vidimo šta on kaže. Dobro, taj tu me ne zanima, tu nešto tamo kaki malo. Znači sad prijećemo, znači rajder, mislim da će onda sljedeći Svit i onda tako ostale. Prijećemo u ovoj epizodi 3 misije. Ja. Ma ovo je... U prošloj epizodi malo mi je mikrofon previše bio primaknut ustima i previše sam se kao derao, ali nadam se da će ovaj put biti bolje i bilo mi je smanjeno pozadinska ovo što oni pričaju. Sad ne znam da li će se u ovoj epizodi čuti, ako ne bude onda ću riješiti to, znači radi će mi isključiti zbog copyrighta i tako da krećemo dalje. Sad on nešto tamo kake malo, mada i u sampu sam se dosta upraksao vožnju i tako ti ostale sposobnosti. Malo bolje vozimo nego prije i idemo sad da se šišnimo. Vidjet ću neku najjeftiniju frizuru, eto čisto da ispuštujemo rajdera da nije bez veze došao. Zašto mi sad policija ganja? Ne znam sad zašto mi policija ganja. Ne, već nije bitno. Ne, konju! Eto mi. Sad treba da izaberemo frizuru, znači ubacio sam na 60 fps mod, ali izgleda da ne pomaže toliko. I da vidimo, ovo neću ništa, znači to me ne zanima. Flat top 500, a to mi se najviše sviđa. Da vidimo ovo. Ona je $150. Joj, da mi sad ukucat samo hese, imam da imam malo para. Ali nećemo igrati sa šifram. Evo, završili smo frizuru. Sad je cijela. Nadam se da ću nešto zaraditi para. Morat ću ići ubijat ljude pa ću zarađivat nekako tako pare. Sad idemo u pizzeriju i jes pa će on kao pljačkat. Ono, joj bože dragi, samo kad se sjetim ove misije. Najdosadnija zbog ovih cutscena bezveznih nekih. Al hajde. Aha. Izbrisao sam koju igricu čisto da imam memorije za ovu, za par videa da snimim za ovu sedmicu. Treba, ja mislim, evo ovo je već drugi klip što snimam isti dan. Tako da sad je negdje ovdje, kod mene je 8:30, znači ja bi sad trebao već biti u krevetu. I tako da inače ne idem kasno leći, uvijek oko 9, najkasnije 10 sati legnem. Tako da sad idem istuširat se i najvjerojatnije idem leći poslije ove epizode, pa onda sutra kad uhvatim vremena onda ostale epizode snimam. Tako da ili snimim još jednu čak epizodu danas, ali vidjet ćemo kako budem s vremenom. A majko draga, ovog glupog rajdera. Znači bukvalno motor ga dokačio i mrtav. A bože dragi.
Inače ovo od Rider auto dobro drifta, znači to sam konto već. Volim se zezat s ovim autom. A ovako ne izgleda ružno, nije ovako nešto sad. Neko ušao u kuću, ja mislim da je to sestra. Ali neće vamo, ja mislim. Ok, idemo iz početka misli, znači skipujem ovo jer smo vidjeli već. Najvjerojatnije da ću ubrzat ovaj video do što smo ovo failali misiju, pa ću vidjeti šta ću uraditi. Ali znači bez veze, bukvalno udari ga motor i umrta. Tu glupa, totalno. Vidjet ću ako stignem ovu epizodu snimiti 3 misije. Ako ne, onda sljedeća 3 ili 4 misije najviše. Ništa sad, ja mislim da ne moram se šišati ponovo jer bez veze samo bacam pare. Samo ću sjesti i... Ja mislim da je tu sve dobro. Da mi neće. A majko moja. Znači potrošit ću $50, ajde bez veze onako. Vraću svoju staru frizuru i neko stoji dok ne skupim pare. A brate dragi, ovo bez veze znači totalno. Znači bukvalno 5 minuta klipa bez veze sam izgubio. Evo pas mi se nešto sad buni vamo, ali mislim da se ne čuje u klipu. Sad sve ponovo vidjet ću da ubrzam pa da imamo više vremena za sljedeće 2 misije, da vam ne bude dosadno gledat ovo kako Rider ovako glup ispane i sad idemo sad potrošiti samo $2 i idemo nazad. Odradit ćemo još, ja mislim, kod svita jednu misiju, onda ćemo završiti za ovu epizodu, nećemo u ovu epizodu 3 misije raditi. Nema teoretski da ja to mogu stići. Eto, to je dogovor. Majko me, 7 minuta i 40 sekundi, znači samo na jednu misiju. O bože. Skinuo sam Zula igricu i još ju nisam upalio. Moram znači pregledat sad sutra sa drugom, moram vidjeti da mi on objasni malo neke stvari pošto igra dosta. Da mu objasni neke stvari pošto eto, nisam ju još upalio, možda će eto sad malo upaliti da vidim samo šta se dešava i ugasiti ako mi se ne sviđa. Mada vidio sam da je dosta, nije dosta nego ista kao CSGO, a imam i CSGO i ova. Sad sam iz Zula, to Zula se igrica zove, znači to sam sad skinuo sve sa Steama. Pa ćemo vidjeti kako mi se svidi, pa možda i to čak snimam sa tim kolegom. Inače kod njega na kanalu smo snimali jednu epizodu Sampa na onaj UIF, ja mislim da je tako Samp UIF server, tako nešto se zove. Inače epizoda je ispala super baš. Ostavit ću vam u opisu kanal pa pogledaj tako. Dobro, to me ne zanima, dobit ću samo respekt, ne dobit ništa pare. Ja idem sad ovu da sačuvam misiju za svaki slučaj da ne bi zaboravio jer mi se dešavalo 100 puta da zaboravim savati da mi ili nestane struje ili nešto desi se jednostavno bez veze. Evo ga Big Smoke, znači ovdje 18. jun. Save successful. Idemo sad, ja mislim kod svita da imamo misiju. Jest. A joj sad su ovi grafiti, to je zanimljiva misija baš.
Volim ovdje ponekad doći kad mi je dosadno, uzmem u njihovu loptu pa igram ovdje košarke. Mislim u igrici, ne ovako. Ne znam gdje mi je fon, imamo zvrči. Da pičimo dalje sa misijama. Vidjet će da li ću raditi možda 2 misije u jednoj epizodi, onda tako da. Ali to će se dužiti onda po epizodama. Jer ima dosta misija, mogu vam reći. Ne znam sad tačno koliko ima, ako neko zna nek mi napiše u komentare pa ćemo vidjeti kako ćemo. Ovo je riješeno, znači on će sad zaključati vrata, mi idemo ovako ovdje. Sad Adnan, kako ono Adnan bro ovdje preko zida jednostavno ovu ofarba. Ali mi ćemo to regularno sve. Joj, pa slaje, ne znam zbog čega, bez veze onako. Mrš! Izlaz! Sjed dolje. Bože dragi, ovog psa. Dobro je, dosta. Šta se buniš? Dosadan si. Ništa. Idemo sad do ovoga trećeg markera. A ovdje, ovaj se nešto se sad buni, ne znam zbog čega. Sad moram tu riješiti sad na brzinu. Evo tamo dok on tu priča i sad će to riješiti. Problem riješen. Idemo sad dalje, znači sad nastavljamo mirno. Izvinjavam se za to što malo dosadan jest. Znate onda kako mi je ovako s njim. Inače tako mu dođe nešto odjednom. Možda ga je moj stric prije, kad sam ga dobio, dirao ga i onda njega je nekako zamrzio. Ovo moram njih dvojica samo riješiti na brzinu, sad će to. Pa hajde umri više. Če moj stric ga je dirao prije i onda tu sad jednostavno kad ga vidi počne lajati, ne zna se smirt. Ali evo sad je izašao napolje, sad je dobro. Šta idemo riješiti ove grafite i da završimo epizodu. Već bez veze, znači 13 minuta snimamo. Tako da. Ili ćemo još jednu misiju odraditi. Ili ne znam, ni ja sad sam. Sad na ovu, pa gore. Evo svita, sad idemo nazad. Idemo nazad u Grove Street i završit ću epizodu dole. Prvo ćemo sačuvati da ne bi nešto bilo ko što zna biti. I idem editovat klipove i vidjet ćemo šta će se desiti. Like riding a bike.
$200, to nije loše. Evo ga Raider, znači sačuvali smo misiju. I to bilo to što se tiče ovog klipa. Ja idem sada da riješim ova dva klipa, pa ako budem imao vremena još jednu epizodu da snimim. Tako da nema više šta, znači ostavite like, subscribe, share. Isto možda će ova biti dosadna epizoda kao je prošla, ali znači bile su dosadne misije i meni je bilo dosadno jednostavno ove misije koje znam dosta, znači poslije sad ove misije onda idu zanimljive, onda ide pucanje, onda sve zanimljivije, znači u sljedećoj epizodi čak 3 misije da odradimo, to bilo super. I idemo u sobu, ovdje ima aparat, ali neću aparat uzeti sa sprejet, čisto jer sa sprejom mogu ubijati. I tako da to bilo to što se tiče ove epizode. Evo već 16 minuta snimamo, znači, ali to će vama biti oko 10 minuta pošto ću skratiti ove epizode. Evo opet izgleda da svijet zove, pa javio sam se. A ja napuši se. Idemo sad probat vamo skočit. Evo ga. Imamo znači pušku. Imamo samo 50 metaka, ali za sljedeću epizodu ja ću još metaka da skupim. I tako da to je to što se tiče ove epizode. Uživajte i ćao.